Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Wow! Nagwapo! Very neat, smart, naisem, nasamit, dagiti balikas na. Dagita manong nemi iti panangiladawak idi ni Joseph, idi damok nga mamamo. Ni Joseph manong nemi kadagpadpada kami iti kurso ng accountancy, adakam idi ni tidiya second year college manong. Nagwapo nga talaga. Very smart ako nada. Nagdaton kanyak manunemi ket siyempre gabuta iba't patek kumat isuna. Itilikodan ti amin manunemi nga imbilin kanyak dagiti naganak kanyak. Iti panagbasa dito siyudad Tilawag manikpud iti probinsya ti Cagayan. Ngawan sa baling aramidek no saan nga agbasa. Ngayon di mamaamok manunemi ni Joseph nalipatak dayta nga bilin dagiti parents ko. Nga dito po na manunemi no apay nga. Iti adana malmalpasan manunemi ti may kadwa nga semestre iti kadak iti second year college. Iti ta inaklun kun ti panagayat ni Joseph man. Kas na una, di ba nangarakop na kanyak, ket dayta nga gundaway nga muna nga naramanak, tibibig ti may isa nga lalaki. Manong nemi, aging ka nga sa mga napupuutan, nga dan napasamak ka na ka. Saan kumapal na rumbeng, manong nemi nga awanan ti maramit ko. Agsipot ti naipay kong kankuha na ti amin-amin ko, nga nalag-anan met lang tiriknak, idi adaited na kanyak katumarek. Di mo liwliwain tag tumar. Ha? Ori aw mapasamak ka na ta. Agtumar ka agtumar. Every day. Sige. Gabota talaga nga dyan kahit nagsikuka. Kahit kulaon nga makapagturpusak. Tapos kasta. Kahit saan nga masayang. Dagit adu nga rigat. Dagit nagandakanyak. Magitaltanon laeng ni tatang. Gagang ilang housewife ni nanang. Agnaid kam lang yung kalapaw. At daduwa nga lalaki hapsat ko nga mangnamnama kanya. Wood, saan kayo nagdrama pa? Basta laglagi pem sa muliwain tagtumar. Tapos narikas na tuloy-tuloy ang ligaya. Inianda ako ni third year college, manunemi, bigla matang nagbalbaliw ni Joseph. Nakibarkada, manunemi, amunan ti uminom, iti arak, amunan ti agsigarilyo. Umaypayan dito kaserak manong nemi, agsuray-suray. Abay mata na kastoy. Sana kung nagbasa, Jack may pasnek. Labat padagan na iti barakadak. Joseph, nagbalbalikon nga talaga. Sumra ka. Yan, paragsakan ka man. Awan di mapasamak. Lipatin ka pagid din. Agsinatan. Tawag-tawagan na manunemi no kastang sungbatak na bartek. Kansilag tumanen manunemi kano tawagan na. Saan kun nga kaskaso? Aging ka nga nagring manunemi ti cellphone ko saan nga nakapunbok sinong bata. Hello? Lorna. Uwan siya. Siyak ni Nanang Isabel. Ti mother ni Joseph. Dagay gayam na. Nobya na ka, ang kadi? Aman. Dapat kid na pasamak ka na kami na. Ngayon no kasta nga, umay di ka serak nga nakainom, saan ko ikas kaso. Iba't patig mo ka di pahit anak ko. No sangang balbali na. Jakon kayat pa nga ayat ng tikas kang kuhan.
So nga timahawag ka tagpatulungan kang kalor na. Tulungan na ko mama magbalbaliw ti anak ko. Ngagsubli, ngaginteres, ngagbasa. Nga idyan na ti arak kan sigarilyo. Idyan na ti barkada. Banyo na na, kanuhan lakit nga nakainom nga umay, bagbagag to. Nagyaman na. Sabi ko ma, nagsublimat lang ti dating singpet ti anak ko. Ngayon saan nga nagbaliw manong nemi, imblock ko pa ikid din gabot na makadisturbo. Aging ga nagturpusa kon manong nemi. Dito mit lang kagayan nga nagpaala idi dia umay ka regaluan mo it manong nemi ni Noel. Ni Noel manong nemi ket idi pa lang met nga gararim kanyak. Ngem ko nakengkuha na, nok patingga ka lang ti tricycle driver, I'm sorry. Kumusta kayo matang ni Joseph? Awang kami, in black kon. Saan mo kanina nga patpateg? Siguro, pinaturog ko lang na itang ayat. Nugas kahit mo saon? Adamat maturog nga ayat, iti pusom, para kini Joseph. Mabaling ka din nga riingek, katsyak ti ayatan. Sorry, Noel. Hindi ko mapilayang no adanamnamam nga talaga. I'm sorry. Aging ka manong naming as taon ay tinagsak ko, tinairuar ko, ti board ko, may sakang word passer, CPI yakitan. Aging ka nakastrek ako na nagtrabaho, ti may sabang ko. Nagtutulog kami manong naming kadagitiya, naganak kaniyak, nga da Robert kini Albert nga Jack, agad dandang agbasa ti college, siya ti makaamo iti adjek, kad damattatang kininanang ti makaamo iti buritan. Hindi addan manong nemi addadan nagpadpada ti second year college, hindi agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunpo? Gabotan alpas batin ti office hours, sinong bata? Hello? Hello, Lorna. Sinday tayo? Saan ka nga pamilya ti boses ko, Ken ka? Joseph! Joseph? Si ka rin ni Joseph? When? Mabaling ka din ha? Agkita ta? Dagasan ka rin sa opisina ya? Adda ka dito gagaraw? Hindi mo pa yung mabalikasin dito gagaraw. O sige, kahit kami ta na makita. Tapno agriingin tinaturog nga ayat iti puso. Babagayan ting kanangigan ket sumagmanulang nga paset ti pagkasalitaan ni Lorna iti probinsya ti Cagayan. Dedo ti may katlo nga intay pagpilyan para ti panakapili ti best leader of the fourth week iti bulan ti Hunyo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, the Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingal lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Pakabuklan dito nga pakasalitaan ni Lorna Inactua. I-share kada kayo dito page ni Paring Ray, the whole program, 12:30 to 2, di programa tingal lagip tinapalabas. No madama ka nagbibuya, tama. No, nagbibuya ka, please like and share this video. Kaya nuhang ka pa yung nakapalo, iti page ni Paring Ray, pakipalo. Kaya nagas pagadigan ta, may upload to ito yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya no saan kayo pa nag-subscribe, subscribe kayo. Ni Manong yung anemi dito, yung Nemi Ruiz, tilagip tinapalabas. Yeah? Ito yung page ni Paring Ray. Kaya't kung iyawis ka na kayo amin ng pamagayam, iti panang gundaway yun, kadagiti agkakadakil nga premyo kada ito yung programa, lagip tinapalabas. The Search for $1 Million Amazing Story, the Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Imagine, 50,000 pesos, ti awaten ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat it 5,000 pesos. Diba? Agsurat kayo, i-computer yun, naging ipakasalitaan nyo. Sa isend iti email address ng nemiruiz@yahoo.com.
Kung saan ket Nemi Ruiz at Nemi Ruiz 123 at gmail.com. Yeah, dati pag-isandan nyo. Ket siyempre, nyo madama kayong agbibuya, happy watching and happy listening. Kakablahon tayo man di tayo kang kanayon nagla-like kaya nag-share yung programa tayo. Yeah, dito yung page ni Paring Ray nga Reynaldo Honoré Fiesta Sentenciador Award page. Kablawan tayo. Thank you kay ni Noraline Perdido Tamalay, ni Flores Calaramo Tiffany, ni Clarissa Dumlao, Josephine Olep, Rizalina Fernandez, ni Lilibet Apostol, ni Chester Baldovi, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Mon Abad Arizabal, Mon Abad Kasin Mon Abad Arizabal, ni Mila Milyare, Fred Ruiz, Salome Corpus, Roy Jocelyn Tumaneng, kasama tayo ni RG Abad, Dang Erice Jr., ni Ronald Corpus, ni RM Shawi, kasama tayo ni Rosie Madamba Bells. Wano ba na? Bells? O, wala. Okay, mga kaimi. Aging gangan to sa balin tuman ng video nga may upload dito page ni Paring Ray kaniti YouTube channel na. Kada pumakala nga rin, see you. Ito sa malipay nga video.